상로마지mer Edith Lovejoy Pierce yashi asnuki kakatji labokzi kakat tabaktamji ta zinglir idam nungji asnuksasa ujangdam anukzi iba kakatangji maungka dajar asir mizung dilandangji kumdasin anuku dajar. We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity, and its first chapter is New Year's Day. Tamasa tanap radio anga lira jaktangi All India Radio mukok chunga changa dabla kumtasin salam tulu benaruzer. Kumtasin mizanga nukunong asnuk takam rangpan anomalia yutsubaya ay kadi mungudit pa tumuatsi lirda angadada asin mulong achakaki tulusang tsungnam tinangsang agatsidi. Tananong itinsaka takam utsi tasin zulu tinsaktang asin chakla yumya asir lipa liro ajanga kubadashiga zulu ditsi ibaji asin tangadit padaktang kita lirda madati. Tatsi iba tamakok tamnungi tangazakpa tajung akir utsi tajung zulu zibaji iba kamasushi asnuk ajak nokchidong sidi. Iba kam tatamnong asnuk ajaki alizong tunga inyak tutuku da shidat sisa takokar takam kaka sa alizim rang diarong da asnuk ajak ayong zakar.